Usizidela Mathambo umculi kaMaskandi ophumela obala ngokuthandana nontanda kubuka wasemnambithi athi-ke ekholele ekutheni athathe isinqumo sokumcela umshado. Uphumulani Mfezi emnyama khumalo wasemadwaleni enquthu kuthiwa-ke ngolesithathu wayeshutha-ke isithombe ze-albhamu yakhe entsha nosabela Ntombeningi Sithole ngesikhathi eshona noma-ke eshona phansi ngedolo ecela-ke ukushadwa yile nsizwa-ke noma-ke eyisithandwa sakhe. Kuthiwa-ke noma kubuye ukuthi-ke uNtombeningi ubenganalo ulwazi lokuthi-ke uzophuma esefakwe indandatho yesithembiso-ke somshado esitudio sisemabonini. Iphephandaba-ke isolezela ngesonto likhuluma neMfezi emnyama ithe ubudlelwano babo buqale-ke baba ngobungani kodwa-ke bagcina bethatha isinqumo sokuthandana ezinyangeni ezedlule-ke kona lo nyaka. Imfezi emnyama ithe iyaqala nqa ukuthandana nomuntu wobulili obufanayo nobayo njengoba-ke ngaphambilini ibithanda-ke besifazane. Into engehile uNtombeningi inhlonipho yakhe ubengenalo ulwazi lokuthi ngizomcela ukuthi-ke sishade kusho-ke lo mculi eqhubuthe ubudlelwano bakhe nabantu-ke bakubo sebudungekile kodwa-ke uzolandela-ke inhliziyo yakhe emholela-ke kuNtombeningi. Ebuzwa-ke ngengane yakhe ukuthi iyahambisana yini nesinqumo sakhe uthe njengoba-ke iyindala nje iyabona ukuthi-ke kuqhubekani phakathi kwakhe-ke nesithanda sakhe. Inhloso yami ukuthi-ke siqhubeke nesinqumo sethu noma-ke sisithathile neNtombeningi futhi angifuni ukunaka okushiwo umndeni nabantu abazothi abahambisani-ke nengikwenzayo. Akunalo-ke nhlobo ukuvala ngokuthatha lesi sinqumo ngoba-ke siyathandana soqhubeka-ke nokuthandana sibone ukuthi-ke sibekana kodwa-ke esikuhlosile ukuthi sishade ngokuphelele. Sizoyilandela-ke yonke imigudu noma-ke imigudu eyenziwa chaza-ke uMfezi emnyama iphinde yaveza ukuthi-ke selokhu iphumela obala ngothando enalo-ke noNtombeningi izinto kwazi siyathandana nazo ziyayibuza ukuthi ungani-ke enquma ukuthandana nomuntu wobulili ofana-ke nobayo kodwa-ke uzitshele ukuthi-ke azikhohlwe-ke iyona. uNtombeningi ethi into-ke ngalesikhathi ephendukela-ke kuMfezi estudio ubeguqe-ke phansi ephethe-ke indandatho akakholwanga. Iqaphile ukuthi abantu-ke sinabo babe nolwazi ngoba ekuhleliwe ngesikhathi kithi Mfezi noma-ke angigqoke ingubo emhlophe yomshado akunaka ngempela ukuthi khona ephezu kwakho. Mina-ke ngilandele-ke imiyalelo benginikwe yona nje kuphela okungixela khona ukuthi-ke gqoka isudu ekubeni-ke ngingakaze ngiyibone igqoke lichaza uNtombeningi.